nongere kandi nkwifurize kumererwa neza aho uri hose ukaba ukunda ibijyanye no guteka ubikurikirana kuri iyi channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora gutunganya isombe nziza iryoshye cyane irimo umufupa. Abantu benshi bakunda isombe. Rero mu byo turi bukenera harimo iyi sombe, ni isombe ingana n'ikiro n'inusu ariko ikaba yarasekuranwe ndetse n'ibindi birungo bitandukanye. Ndi bubabwire mu kanya. Turakenera kandi n'amavuta. Mu gutegura iyi sombe ndanakenera ubunyobwa. Iyi ni irobo y'ubunyobwa. Ndakenera kandi na tangawizi. Iyi ni tangawizi nanyujije kuri rape. Hanyuma n'izi nyama z'umufupa nazo ni ikiro n'inusu. Nizo rero ngiye gutangira ntunganya. Ndagenda nzikata bisanzwe kugira ngo mbone uko nza kuzitekana ni isombe yacu nziza. Rero mu gihe ndi gukata izi nyama nibwo ndi bubasobanurire ibindi birungo bitandukanye biri muri iyi sombe. Ni ukuvuga ngo harimo umufungo wa epinari, hakaba harimo tungurusumu, twa tuntu tuba kwa kundi ugura tungurusumu batayitandukanyije igifite donc ibumbye, hariho utu tungurusumu twinshi, turiya tuntu tubiri. Hakaba harimo na poiro utuntu nka 6. Harimo kandi seleri, umufungo wa seleri. Hakaba harimo poivron 3. Nibyo ngibyo biri muri isombe mu by'ukuri. Basekuranye nabyo rero kugira ngo ize kuba ifite uburyohe. Ushobora rero niba ari isombe wasesheje ku mashini, niba ariyo wisekuriye mu rugo, ushobora kuyivanga n'ibirungo bitandukanye mu kuyisekura kugira ngo ize gushya iryoshye imeze neza. Ubwo rero nimara gukata izi nyama neza ndazitereka ku ziko, hanyuma mpite nkurikizaho gutangira gutunganya isombe. Ikindi nababwira nuko kubera ko izi nyama nazo ubwazo ziba zifite ibinure, ubona zifite ibinure, ushobora kwirinda gukoreshamo ibintu by'ibivuta byinshi kubera ko n'ubunyobwa nabwo ubwabwo buba bufite amavuta menshi, buba bufite amavuta ku buryo usanga hari igihe umuntu agwa mu mutego wo kurundamo ibivuta byinshi mu isombe ugasanga ifite ibivuta byinshi. Rero mbonye ko mfashe ya tangawizi nanicishije kuri rape, hanyuma nyishyira muri za nyama ngiye gutogosa. Izi nizo ndi bukoreshe nyine nk'umufupa, hanyuma nshyiremo n'umunyu, ubundi mpfundikire, ubundi ndindire yuko biza kuba bitogota. Hanyuma ku rindi ziko ku kandi mashyiga ndabanza nkawushe isombe, nkuyikaranga kugira ngo ise nkaho ishiramo kiriya kintu cy'ububisi, noneho ukabona gutangira kwitogosa. Hanyuma rero ndafata iyi safuriya, murabona ko ari isafuriya nini yagutse ku buryo iri buze kujyamo ya sombe neza. Hanyuma ndahita nshyiramo amavuta. Nimara gushyira amavuta muri iyi safuriya rero ndahita nsukamo ya sombe, ikiro n'inusu cy'isombe. Ya sombe rero nimara kwishyira muri iyi safuriya nateganyije ndi butekemo iyi sombe, ndahita ntangira nyikarange. Ndafata akamamiyo bisanzwe ntangire nyikarange kugeza ubwo iki kintu cy'icyatsi, kuno bisa icyatsi cyane, bigenda bishira, ukabona nyine yafashe ibara ry'uko yatangiye kugenda ishiramo ububisi.
ugenda rero uyikaranga gake gake kandi ukirinda ko yashirira. Ndashyiramo rero n'umunyu, ikiyiko kinini cy'umunyu, hanyuma nkomeze ngaragure gake gake. Urabona ko iri kugenda ihindura ibara gake gake. Ubwo niko kuri rya ziko rindi dutetseho za nyama, wa mufupa twawushyize ku yandi mashyiga kugira ngo zibe zitogota. Hanyuma rero muri kubona ko ino sombe iri kugenda ihindura ibara gake 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 gake, uko ukomeza kugenda uyigaragura igenda irushaho gushya. Ntabwo mu by'ukuri bihiye, biri kugenda ishiramo ikibisibisi. Rero murabona yuko nyuma yuko ya sombe yatangiye gushiramo ikibisibisi, za nyama nabizije hamwe na tangawizi nazo murabona ko zatangiye zabize, nazo bimeze neza. Hanyuma rero ndongera ngaragure ya sombeho umwanya mutoya, hanyuma mpite nsukamo za nyama, wa mufupa narindi kubiza ku ruhande, ngusukanemo n'uriya mufa biri kumwe. Urabona ko cya kintu cy'ububisibisi cyashizemo, urabona ko iyi sombe yafashe ibara risa neza. Ikindi buriya isombe isekuye iryoha cyane kurusha isombe iba yaciye ku mashini. Sinzi wenda niko njye mbyumva. Uba usanga isombe yasekuwe mu isekuru bisanzwe ariyo iba imeze neza. Iyi sombe rero nayo isekuwe mu isekuru bisanzwe. Hanyuma rero ndafata wa mufupa narindi kubiza, hanyuma nsuke muri ya sombe, ubundi mbivange byihuze gake gake. Mu by'ukuri ubu ngubu ahangaha icyo tuba dusigaje ni uguha iyi sombe umwanya uhagije wo kuba itogota. Gusa ntago wazateka kuri gaze ngo uzayibone. Usanga mu rwego rwa ekonomi akenshi umuntu isombe ko itekwa umwanya munini cyane. Ushobora kuyiteka ku nkwi, uramutse bigushobokeye ushobora kuyiteka ku mbabura. Rero ngiye kuyiteka ku mbabura. Gusa uramutse rwose unafite ubushobozi bwo kuba wayiteka kuri gaze umwanya wose igahira kuri gaze, nta kibazo. Rero ndongeramo umunyu, ako iyi sombe ni nyinshi pe, ni nyinshi. Nongeyemo undi munyu kugira ngo ize gushya imeze neza. Ubwo rero ngiye kuyikura kuri gaze nari ndiho nyikawushaho, gusa mbizana na wa mufupa wayo. Ariko ubundi umwanya wo kuyicanira, murabona ko nateretse amazi ku mbabura, andi mazi menshi nayo yabize, yarari ku mbabura mu gihe ndi kubikawusha. Hanyuma rero ndayongeramo ya mazi yabize muri ya sombe, nongeremo nyine ishyiremo amazi ahagije, nongereho n'amakara ku mbabura, hanyuma nterekeho ya sombe. Urabona ko nashyizemo amazi ahagije. Itogote ibe ishya, ibifata umwanya wo gushya, mbone kongeramo ibindi ndi bukenere. Urabona ko nyuma y'isaha n'iminota 30 nuko nguko ya sombe imeze. Murabona ko irasa neza,
hari n'abantu bateka isombe ntibakiremo wenda n'ubunyobwa. N'ubu ngubu yafashe uburyohe imeze neza, gusa ndongeramo bwa bunyobwa, nongeremo na magi, hanyuma nshyiremo na gu. Hari akantu kitwa gu bashyira mu isombe, ni nk'akunyu nyine kajya mu isombe kakayiryoshya kurushaho, nako ndagashyiramo, hanyuma mbivange neza. Iyi sombe nongere nyicanire byibura nanone nk'indi minota 30 ibone kuba itunganye neza. Nona kagu rero kakunyu ngo ni sel magique, ndagashyiramo muri iyi sombe, hanyuma ubundi mbone kubivanga. Urabona ko iyi sombe rwose nubwo itarashya ariko urabona ko isa neza. Ku bantu bakunda isombe murabibona yuko iyi sombe mu by'ukuri irasa neza, imeze neza. Ubwo rero ndongera nyirekere kumbabura indi minota 30. Nyuma y'icyo gihe rero murabona yuko yahiye imeze neza. Ubu ni nyuma yuko turindiriye, nyuma yo gushyiramo ubunyobwa, bya birungo bindi, magi ndetse na gu, twarindiriye indi minota 30 kugira ngo iyi sombe ibe ihiye neza. Nuko nguko rero ihiye imeze, hanyuma ndarurira ku isahane kugira ngo mbereke neza uko imeze imaze gushya. Murabona ko ntago ifatanye cyane, ntago ikomeye cyane, kandi nanone ntago irimo ibintu by'ibizi byinshi, iraringaniye nyine. Mbese rero biterwa n'ibyo umuntu akunda. Hari igihe umuntu akunda yirekuye cyane kurenza ahangaha, ubwo wakongeramo amazi menshi, cyangwa se ntugire nyine ngo ntushyiremo nk'ubunyobwa bwinshi, ugashyiramo ubunyobwa bukeya. Mbese byaterwa n'uko ubikunda. Ushobora kuba hari n'umuntu ukunda isa nk'iyumutse kurenza ahangaha. Byose biterwa n'ibyo umuntu akunda, ariko uburyohe buba ari kimwe. Iyo wayiteguye gutya uba usanga ari isombe nziza cyane. Nuko nguko rero iyi sombe ihiye imeze, urabona ko imeze neza, ifite n'umufupa mwiza. Ni ibiryo ushobora gufata hamwe n'umuceri, hamwe n'ibindi bintu bitandukanye, ibirayi, akawunga. Mbese ni ibiryo byo muri famiye abanyarwanda benshi nzi yuko bafana, bakunda cyane. Kandi isombe iba nziza rwose iyo wayitondeye ukayiteka neza, ukirinda kuyishiririza, ukirinda kuyirangarana ngo ipfube, kuko hari n'igihe uba usanga isombe iyo utayicunze neza hari igihe ipfuba ugasanga ntabwo iryoshye. Rero kandi mubonye ko nta kigoye kirimo, ni ukuyiha umwanya gusa wo kugira ngo itogote ize gushya yegeranye imeze neza. Nuko nguko rero iyi sombe yanjye iri kumwe n'umufupa yari imeze. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko nayiteguye. Naho ubutaha, bye bye. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa Peace. Niba utarakanda subscribe ubikore, ukande no kunzogera notification. Kandi uramutse ushaka kugira igitekerezo wangezaho, ushaka kunyandikira ukoresheje adresse mba mfite muri description box munsi y'iyi video. Bye.